Bathi nje abasivakashele la emsakazweni iKhora FM khona basiphosele khona okuhle kakhulu lana emsakazweni iKhora FM kunayo laphana nje uYoung Christian hambisana-ke noMzix osukwini lanamhlanje angani bangibize kahle sebeyangi-correct-a bona sanibona yewe awusithemba ukuthi niyaphila bakithi namhlanje siyaphila awu nathi Nkosi yami siphilile ngapha njengosheleni bakithi mhlawumbe nginethuba nje nithi-ke ubingelela kumlaleli osekhaya ngaphambi kokuthi siqhubeke nengxoxo yethu. Siyabingelela emakhaya lo khona u-Ayanda umzix uhamba no-Young Christian naye uzoyikhulumela u-Young Christian isiculo umculo we-Afro pop baningi abasazi sihlala phana endaweni esesikhawini kodwa lo mfowethu omunye ungale emabuyeni mina ngingapha endaweni yaseMadaka so sinilethele nawo umculo wethu ake sawuzama nathi sibona ukuthi ngcono siwulethe kubalaleli nizokuzwa imeseji yawo ukuthi ithini yebo mhlawumbe sibingelele nalapha umfowethu eduze kwakho ngibingelele kubalandeli beKhora FM lo okhulumayo uYoung Christian abambiza uRichard Sibonga Mthembu sizonilethela umculo omnandi umculo wethu omnandi onemessage sanibingelela kakhulu. Awu bakithi siyajabula kakhulu siyathokoza kakhulu-ke kuhlezi kumnandi kakhulu-ke uma-ke sizwa amaciko-ke efika la ezosinikeza umculo omnandi kakhulu ngoba-ke kuyiqiniso ukuthi-ke umculo uyaphilisa mhlawumbe-ke ngiyezwa ukuthi niyabala ukuthi-ke nisuka ngala endaweni yasesikhawini ngokuhlukana kwey'godi zenu-ke mhlawumbe-ke ngaphambi kokuthi-ke siqhubeke nje nihlangane kanjani nize nje nibe babili kanje? Ngathini kona kuyinto engahlelekanga ngendlela okuyiyona ngoba mina nje uqala kwami ngangisebenza khona isikole kuthiwa silapha kuthiwa uMkhobosa ngo-2003 le ndoda lokho ngiyibona lokho sixoxa nawe Young Christian ngithi yona besiqalile ukuyenza umusic irecorder futhi so ngase nami lokho sixoxa yazi ukuthi ake sihambe siyorekhoda ngoba khona into engiyibonayo kuwena kusho le ndoda Young Christian hhayi-ke sahamba-ke nengoma nje le Sahloniphaneni ngangiyilalele kanjena endlini ekhaya ngayicula ngathi asishaye ingoma sithi asihloniphaneni omunye leyo ngoma leyo sayicula wathi angiyicule ngedwa ngathi mina ngiyasaba ukungena e-studio ngedwa ngcono ngoba usujwayele sayiculana wangigculisa lo mfowethu safe sayicula phela feature-ishwa kamnandi avele abamnandi so ngayizwa nabanye sebeyicula ngisho endleleni asihloniphaneni naye lo esikoleni lapho lezi ezemfundo lapha khona asihloniphaneni amagama ethu kanjalo futhi bayithakasela kakhulu lokho ngakujabulela angizenzelelanga konke lokho angikuhlaza ngikuhlela ngifuna ukuqamba amanga so shuthi kwaba umusa nje engawazi mhlawumbe waqhamuka kuJehova so yebo naye uzoyikhulumela uYoung Christian. Mhlawumbe Young Christian obese echazile ukuhlangana kwenu mfowethu ngokwakho senisebenzisane kanjani kunjani nje ubuhlobo benu njengoba-ke senihlangene ngokwey'ngoma kanje mhlawumbe nje usichazele ngohambo lwenu ukuthi nje so far niphathene kanjani njengoba-ke nisebenzisane. Ubuhlobo bethu sihlobene kahle emculweni futhi sisahamba kahle futhi emculweni ngoba sishaye iy'ngoma ey'mbili zikhona futhi naku-YouTube-ke naku-Snaptube i-app zadownload-wa-ke bakhona futhi nabantu abayibonayo iy'ngoma uhlobo bukhona ngoba vele singomakhelwane kodwa ukuthi ngibahlonisa umngcele kunomfula ngale ngakithi ya. Kuyazwakala Nkosi yami ukuthi-ke nibambisene kahle ngizwile niphatha nendaba yokuthi-ke abantu-ke bayithakasela iy'ngoma sebeze banibiza ngamagama azo iy'ngoma mhlawumbe-ke imindeni yenu yona ithini injani i-support from ekhaya ikakhulukazi ngoba siyazi ukuthi-ke thina Nkosi yami ikakhulukazi mhlawumbe sekuya ngokuya kuba ngconywana manje thina endle emnyama uma sekuzwa-ke endaweni zobuciko abanye mhlawumbe-ke ikakhulukazi abantu abadala bengayithathi serious le ndaba yokuthi hawu befuna ukucula hawu bakithi zingaki izinto ongabe uyazenza mhlawumbe kunjani i-support ekhaya la nisuka khona emndenini nje yonke yenu? Inkulu kakhulu dadewethu inkulu kakhulu i-support yabo nje mina nje
ingoma ngeke ngithi uma ngiyidlala njengoba sike yadlala ngisho kwenye indawo la ngezwa ngathi ngiyabuya etohweni lapho engibamba khona ngezwe ngitshela umshana ethi, eyi malume ngizwa ingoma yakho idlala. Nami awu ngathi uyizwile? Wathi uyizwile. Nami kwangijabulisa lokho, ngathobeka ngizwa lokho nami kushuthi nje kwaba umusa nje ukwenza indaba yomculo omkhulu kakhulu ngoba angizenzelelanga nje, yiyo le ndoda nayo sathi asizame senze kanjena sibambisene impela kuhle nje akukho okungenzeki kahle, kuyenzeka kahle konke nje. Mhlambe kuhamba kanjani kuwena Young Christian lapho? Hhayi, konke kuhamba kahle ngoba sike sihambe futhi nama-show lawa siwenza khona lapha esikhaweni, yabo besenza ama-show siwahambe emphakathini and futhi umphakathi wethu futhi uyasiseka kakhulu umphakathi wethu ngokuthi njengoba ngidlala umusic ngeke ngizwe nakamakhelwane besipha nama-supports kanje, besipha ama-support, kumnandi okunjeya. Khange ngidlale ngisho nasekhaya ingoma beyithande futhi bengibuza ukuthi ngicula nobani, ngisho ukuthi hhayi ngicula nobhuti wami la umziksi. Buza yabo, beyizwe kahle beyithande futhi leyo ngoma. Khange ngiyidlale ngisho ngisekhaya ingoma, ngizizwe ngisho nakomakhelwane. Ya. Awu Nkosi yami, kuyasijabulisa kakhulu ukuthi-ke imindeni-ke ibe in support of into-ke eniyenzayo, ikakhulukazi ngoba-ke esikhathini samanje akuvamisile ukuthi-ke ikakhulukazi uma sekuzwa ey'ndaweni-ke noma-ke ey'ntweni-ke zobuciko kanjalo. Kuyasijabulisa, kuyasithokozisa ukuthi-ke umndeni uyi-support. Shout out lapho-ke ngiyazi abanye balalele njengamanje, sithi shout out kunina lapho mndeni. Siyabonga kakhulu i-support ngokuthi nikwazi ukuthi-ke nibagqugquzele bakithi khona konke abakwenzayo. Mhlambe-ke nize nifika nje ningene ema-studio nihlangane emculweni, ufike nini yona lento lolu thando lokuthi nje nifisa ukwenza umculo? Mhlambe niqale nini? Umuntu mhlambe ngayisholo yena ngokwakhe-ke ukuthi-ke cha mina